Abey na nsɛm nyinaa is mpanimfo ati. I want for send me personal message say Maza na mo ya mo appointment on. I just say what he need jai. Na no ya me ko carry shuffle ho asem. Obi frɛ me ai. Wo de mo no mo de ma no ko ka pɛ na ye ho. Enti wo de mo bia din. I'm so okay. Ya te ase. Anyway. Yeah. 1 year in office. Yes, so far. Yeah. Ya na no ya nkase ba ho. But the ntimi nka. Wa na beka. You yet in confirm. Just that they have confirm your juma why. Yeah. And pay di ho nkomo. Sure. So far. Yeah. So John me that say. Say ye share mpuntu a ho asem a mpuntu nti na omampani John Dramani Mahama oba the second time. Ghana for amane na overwhelming voter ne sakaye. And nti wo sha akra chimpanifo wa yiye nyina appointees nyina na obi a ho brase ye se papa na pepepe. Na adwuma odi a share yensa ne ye de ye adwuma. Me de no ye wo Kwabre is your common fund. That's a source of funding. Ye wo bibi a we bia isika and ye wo IGF. Luckily for us, ye free bibi D part and so e wo ho. Yeah, and so Kwabre is no ye de ye mpuntu ho adwuma. Na ye can D part no ye can common fund ye can IGF na. Ye and ye the big financial headings are ye de ye adwuma wo ho. Ye wo other conventions are and so e wo ho nom secondary cities and so wo ho. Na me shase every me 1 year me buy ye de me beto ye de metima ya kwakodru ma me shase free secondary cities no World Bank facility a sika aban ehwehwe edi free World Bank de ma assemblies no shase previous administration ti wo ko ehwa won say ehwa town roads and afi eno danchan ehwa market ni nyina ye secondary cities project ni bia nti wo ko ehwa market na wo bo hu say ba bia kane na by reform no eho me buy na phase 1 na o ma ye phase 1 e be som phase 2 e na me no ka se wo ko ho no ma wo hu the market na dru ba bia dru no is time I say e commissioning e no ehwa wo fa ese kwan no bi bisa me say da ben na yes it's completed o man nyina hu say it's completed now yes yeah trunk out the call say World Bank facility penifo nsa wo mti e be hwe say penifo ba be kan ho regional minister ne penifo be kan ho na ya ye commissioning and no akra me ne consultant share wo officer e di nkomonti phase 2 no is now completed o share roads na Napo constructions na hwe ho market no kabaka e na ye ono sisi ababi aduru ndi akakakra so betin self free ya commission and afi roads no is handed over kono shase Napo construction shase free prekese ne e wo asenua e fa ho ba tu hu fu bisi na kwa amda pa e konachi nyina ba bisi overseas area ho ehwanzongo ye ba ye no na ehwanzongo no e na omnya mfa onum sankan na omaye gates no affili to the approaches akase de bitumi beguso sisi ya ye ni nyina wiem contractor na hand over the amame me ya no this afwa bibia share me nsemu sa na meka no sanse me ne call site or hand over papers bibia ma me a ye wie bibia anti roads no on Ehwantown roads and the market is done ya me no ka say bibia ni ho na say yesan kan roads no ho asem bi mu a wo share duma na afo ekọ wade adwuma ka ase ekopema hodwo eno so China Railway for ena wo honum eni nti ye ba ye no mampani so kam ye ti ase mokoto wo no wo site a monhwe se mo ne wo no be ye adwuma monyere wo no mo monye de wo so no mo ye yes na mo resist certificate na motimi atua ne ye nti enam se eno no ye GOG enye secondary cities ni nti no ni sika aban ena atua Ghana aban na atua direct nti China Railway omo no aso ne san ye free Aboaso Hospital Junction wade adwuma ka ase Saman ekosi Bofodu Junction enso ko yesisi a de eya kakra wo nu se eye 3 layer o ma ye first and second aka the last layer anti kwan no wo hia unam so won say etutu because enye say na ye kase enye no ye 3 layer ye de asphalt beto so say de ye ahembobo ano area high no sa na wo senka ye ba contractor me na kasa China Railway engineer na ba me nchen say o ko China ma odi obi kra bisi na nan site engineer odi bisi na nan a ye di hu nkomo sa mbra me no kasa wo hu say wo ko dima na afa ho na nkomo te say o masesa ne ma no e de akọ Abuja because omo say omo be nane omo niema omo ni ba be gu kwan so ba bia omo some station ni wo no omo nane onu bitumi no a e be say kro no mu pampan ni adenti na omo de akọ Abuja ntimi nim say ba bia aduru ni de enche contractor no be ba site no the last coat no aba be gu so nti e ba ye ba bia ya hwe on roads eno danche a oba roads na drip so o ha ya the drip ye reshaping in the areas yeah communities na onum de feeder roads ye hwe nkakra e de drip no so ye adwuma na me ne o ka sesesi a wo kwa ukuduru Korea Dumanafo Junction Korea kuduru hono ma na kwan se de city enye enra mama machines so a onum adwa
kama ya car timi fa so the only thing na say nsuo tuto say ya we den ya kwan no say ya fele na ya nyamfa bitumi nyanguso no de nsuo gusu pepepe eso etro eso anye tro tokro anase gates a ewo portos e wo so nyina na emu asan biebie nti eno kwan ne ha adwen kakra ewo yen feeder roads anase mantemo akwan no a ye no wo ba faade wo be dru faade ayi junction faade wo ba Louis Ajiman. Would you be say bridge kesi na ebu wo honom e ba yi ya yesa bridge no. Junction ya da me ni ntia me refi. Louis Ajiman. Yes, junction. But mo odin bi the manual. TM. Yes, TM junction. TM junction. Yes, nti wo share yes, nti wo share sa ade ya yes ase ni TM junction nso ni. Yes ase ni ni. Ti wie no o de obo say no so ba obo say we ya kama limited on the year sa road no. Last time me call me very good. Na kan ko kama. Yes, we say ya yes. Sadly we nyina ko fachi. And you do how to say they are singing praises on that road. Sa road na kasa no is also very soon enko enche we na ye ayi kwan ni prekese kwan ni. Okay. Prekese kwan we will hand it over ma me ni. Ghana Secondary Cities project into free senua prekese ba bi situ ho fo no ho kwan no ene sa road wa hu no nti se ye kan road ho asem a ho kwan no so ya award no contractor nyame adom enche contractors ni bi wo site si ame no kasai ko ko asantema abofo a wono mo mutie mi nyina ya dance for sa asantema abofo ansa na aba bi du am akonkwanta no onsani fa so contractor ho a wo legates ni ade eno na me ko ho no wakwa si rock bi so wa ase ho nti ama adwuma na ya yeden ama no but so be pai a wa ba asantema abofo area ho a wa sha say excavating ho nti eno so e ya ade a e rose ni e bia eguso a ye ne kakra na Sir John ye ba yen sanitation issues a Kwabre East 1 year under review sanitation issues e ya de a ye nimguase kese na me beto ye wo hwe ball a ya to agu from 21st century Kwabre East municipality se Kwabre East ya da so to ball agu from na ko hwe nyema wo hu no ball aso se de nyina ye nim no obi didi nti mesre na wo hwe se ye de ball agu from emeduma kroti se emeduma ball agu from de nti na wo se basa na anu ya me no ka se wo be ko meduma wo koduru ho no ade obehu se ball akese a ebro mfie wa ha the two ball na free ho wie enye no nko a me ko mamponten municipal capital no ye wo 2 electoral areas bronumu ni abensenase ball akese mienu omuti afida da bia kan ye kan bomba no esi wonu ma ebu ye de ni nyina agu fom a sesi ame no ka se ye two ball na ye ho no so ho so aye kama ye wie ye no ye ko entonso entonso zongo ho ball na esi wonu no assemblyman ne mpanifo ba nche ball ebro 150 years ugina so a wo hu airport ya two ball na free ho adanse ye wo ho ukọ ntonso ehinase electoral area ukoduru ho no ma so saa ya tu ani ka sema wo no se sadia me mpese ye de ball abegu from ti Sir John ye two ball no a na ye de SIP container ni bieso nti brand new container say na wo hesa e wo ho nso ya ni kama ukọ e ho no so a ye de bia sisi so car no elefte the only problem we have on these sanitation matters ne say Kwabre is no yes say neti ball and the go was no before and after nti ewie na ebetima hu wiem sei yes ebetima hu wiem sei na ho saa no ugina so a ba ko bi ho de ugina so a wana hu na me gina so na mapega mensa enya asem keto a ugina nton so ehina se de na hu mountain high what you say nti eno so is cleared yeah clear ni nyina afri ho it's not there na container ni si ho nti wo de ball na gumu a assembly members no say areas no is pay as you dump nti ene de eno nya assembly na sem is the assembly members that are handling it ye two ball and we the container ni si ho a na ye de hand over ma assembly member ni unit committee na o ma share na o ma handle area manage area ho better for us nti woka sanitation issues a ye ba Kwabre East Mamponten ene kro maako areas maako num ya hwe